uruwera uruwera amimana yacu kare mu gitondo tukuririmbire kare mu gitondo tukuririmbire uri umunyembaraga uri umunyembaraga uri umunyebambe himbazwa mana we ingoma yawe mana ntizahanguka na rimwe iz'abami n'abategetsi ziza zigahita zigenda ariko ingoma yawe mana ntizashira uruwera uruwera dorabera bose baguhimbazanya n'abamarayika baguhimbazanya n'abamarayika tukuramye mwami wahozeho kera kandi uzahoraho kandi uriho kandi uzahoraho. Imana ihimbazwe, Mana uruwera uruwera. Iyo niyo ndirimbo y'abaserafi n'amakerubi, urakwiriye gushimwa. Uruwera uruwera kandi ubwiza bwawe burutuko bwarebwaga n'abacumuye burutuko bwarebwaga n'abacumuye. Ni wewe wenyine wera urusha bose ubuntu no gutungana kose ubuntu no gutungana kose uruwera uruwera amimana yacu ibyaremwe byose biragusingiza biragusingiza uri umunyembaraga
rimwe kutagira amana mubeho gutorwa ibyandiko biravuga ngo mwitangira ryo kubaho kw'isi wari urimo byose bitararema wari urimo ikigo cyose kigaragara cyaba mu kirere gituye mu mazi no mu nda y'isi zose zaremwe n'ibiganza byawe urera izina ryawe umunara ukomeye abera bose uturinde umujinya wa satani turakunezerewe mana uraturinda rwitwa wawe izina ryawe ni umunara ukomeye ishimwe ni ryawe ishimwe mana haleluya ishimwe ni ryawe we mana turagushima mana turakuzamuye mana tuguhaye icyubahiro ikuzo ryose ni ryawe abera bose baguhimbaza ibyaremwe byose byatumwe kwera kwawe turindira muri iyi si ishaje nayimba kwamba wewe naturinda wewe twahure n'ibigeragezo we nisitane n'ibibazo zo mw'isi wagaragaje uko nasha kwawe haleluya tunalihimidi jina lako Bwana tunalitukuza tunalichezea jina lako jina lenye nguvu uponyaji wetu uhai wetu mamlaka yetu niwe wenyine wo kwizerwa uri ibyiringiro bidakoze isoni izina ryawe ni umunara ukomeye usiyafanye hayo yote bado nitaaminiwe izina ryawe ni umunara haya baba haleluya visite haleluya 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 alona liva ligala sulumike ligando lumarakasi isikadeleba izina ryawe ni umunara ukomeye ibyo ni ibyiringiro tugendana muri twe ibyiringiro ko dufite umunara ukomeye dutuyemo wishamwo ibiduhiga byose ibituremerera byose moyo hari umunara bali unipe moyo umwana w'intama w'Imana muri wewe data muri wowe Mana dutuye mu mutima wawe niho dutuye niho tugendera izina ryawe izina ryawe n'umunara muremure we ingoma yawe izina ryawe ifite imbaraga izina ryawe we n'umunara Shileronge to uzonigelele Fuke sigloroma kilandolomede Fiklelo tak ezumini gile asama Takota asokisikili dolomede Sekin Jidelo ingoma yawe Ngoma yawe Tizangu kawe tuzayima iteka Tizangu tuzimana nawe Ngoma yawe ingoma y'ibihe bitagira iherezo intambara zizaba zishize Tizangu kawe ubugome buzaba bushize ibyaha bizaba bikuweho ni umudendezo guhimbaza Imana gukinira Imana reka abafite amaguru mwese abafite imbaraga mwese kuko ijambo ritubwira uzamuke gutambira Imana uvugiriza Imana impundu Tugutambire haleluya haleluya tugutambire kwiriye gutambirwa we haleluya izina rya Yesu Kristo reka tugutambire mana we Ninyi ambaye reka mkubali tugutambire na mmelelewa sana na mizigo
tugusingize Bwana we, reka tugusingize kwiriye gusingizwa we. Wale ambao hawajampokea Yesu Kristo, njoni mahali katika uwepo na mtasamehewa. Haijalishi umefanya nini, haijalishi umepitia nini, alufa ligera, haijalishi ni nini imekusumbua kwa muda. Yesu ana uwezo. Mungu katika Yesu ana uwezo wa kumaliza yote na kukubadilisha na kukufanya mwana wa Mungu. Njoni nyote. Njoni nyote, tumtukuze Bwana na stahili. Nyinyi mataifa wa mbali katika Afrika, Amerika, kila mahali, Europe, Australia, wacha tumche Bwana na stahili. Mahali ulipo, katika gari yako, katika nyumba yako umeketi unasikiza, sifa za Bwana zinadumu ndani ya moyo wako. Jiunge na sisi tumtukuze Bwana. Asi tilimalifa ligalati izinajimana lichuba hilo. Amina, amina, amina yo, amina yo. Inueni mikono yenu tumtukuze Bwana. Maandiko yanasema ya kwamba kuinua mikono kwetu kuwe kama dhabihu ya mchana. Unatoa faraja mwanadamu hawezi kutoa. Jipe moyo, haufananishwi na kitu chochote. Nastahili sifa zetu huyu Yesu. Wewe ni mweza. Wewe ni baba yetu. Wewe ni baba yetu. Turanezerewe mana. Wewe ni ngao yetu. Akirishimwe. Wewe ni msaada wetu. Wewe ni kimbilio letu. Wewe ni amani. Kama dhabihu iliyo hai na uweze kuitumia unavyotaka. Asumani mbele wagonjwa wote na muweze kupokea uponyaji. Maana Biblia maandiko yanasema kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Unasubiri nini? Wewe kansa unajiita nani? Wewe kisukari, asma, wewe ni nini? Asma uliki beriugiza bw'Imana. Uliki wewe asma. Diabete wewe uliki. Kisukari wewe ni nini? Sikia neno la kwa kupigwa kwake hakuna kisukari, hakuna kansa, hakuna HIV, hakuna. Milima yote iyeyuke, magonjwa yote yayeyuke kupitia sifa za Bwana. Zangu nimewasabia wakisiri Imana, kuhimbaza Imana nyirigakiza kukira kwacu. Kama vile ayala yatamani maji ndivyo nafsi yangu. Amina. Twaiombea amani. Wewe ni amani katika nchi yetu Kongo, katika nchi yangu Kongo. Amani. Abana mana muri Kongo mama. Walinde wa mama. Urengera abavyeyi bacu, urengera abana bacu, urengera bashiki bacu mana we, urengera abasaza n'abakecuru. Ninaombea kanisa la Bwana duniani. Bwana, ninasema kwamba asulufi ligaliandelevaya. Endelea kuandaa, endelea kutengeneza bibi harusi. Siku Tambazuka na Yesu. taweze kukulaki pamoja na watakatifu wengine huko mawinguni. Tutalisifu jina lako pamoja na watakatifu wakerubi wote. Asifalikana sifu pamoja. Tawabariki wote waliosimama na hii huduma ya kukusifu na kukutukuza Bwana. Wewe watiaye fanya yaliyo makuu ndani ya mioyo yao, ni katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Tukuzwe milele. Amen. Amen.